ki jelema tapi si gamelan kangyang. Kita nyanyi ge. Angkat. Pijang jamane juga Jepang. Bajang-bajang sing baju kutang. Pijami jamane juga lecing. Bajang-bajang metlane jet meleging. Pipidan ke warung beli kopi sambilan masih lemeli nasi. Lene Jani melenan unduke rame-rame ngecas baterai ke kafe. Yang tahu nyanyi Dewa Ratu Depang subuh iya kita laksanane nutin zaman Dewa Ratu Depang subuh iya kita gumilingga ajak liu laksanane nutin zaman ane penting tu sing mau uyutan lautan api mari bong rebut kembali. Adik kamu paling meresing si gamelan. Om Swastiastu. Bah kurang keras. Om Swastiastu. Kita marah ngepuri dan terus terang niki tiang tadi pergina Bondres sebenarnya senyuk tiang ibur di dedane ratu-ratun tiang sebenarnya tiang teribur niki ampun 2 tahun sing ngigel pakaian apa kekini do mau berkat bugong nelpon nyak masih tiang teribur yang nikainu kin ide bugong suksemo sampun nelpon padahal ternuning nomor telepon tiang bugong nelpon Pak Dogler ngigel di pura yang nah di jepurane bugong itu dipuri maksudnya kengken nih nak karya dipuri di pura gedong indah tapi penataran gedong poh karya nih bim meledak uling Sulawesi rauh uling Sumatera rauh uling Rusia rauh bang serang samian semeton rauh tianggen tunyan mencelep ke puri bugongnya kanti meriki ke jabe pura nih pingkuda kadang tiang nyelepin angkol ben main mencelep main pak ben main mencelep aing linggah nih 4,5 hektar tuh kenten nak puri sugeh luar biasa suksema tepuk tangan untuk angga puri dumun marep teleponnya jak bugong Pak Dogler ngigel di puran yangi di penataran gedong jam kuda mulai bugong usahakan jam kutus pangulai siap tanggal kuda niki tanggal 5 tunyan yang ben semangatnya ngaturang ayah niki di penataran gedong pangidang mulai jam kutus jam 4 berjalan ke kamar mandi mandus dek nak angge puri nak bersih samian di puri masih bersih yang kerikan potlot dan banding utang di puri tunyan bawa ketemu mandus tiang ke kamar mandi gabios mesabunan sing kini kulitnya blonotan langsung susutin tiang benanduk wah ngalengal tiang kena tiang berdriki kan langsung mandus langsung ke sangah membakti mekaman tiang membakti ke Betara Yang Guru aratu Betara Yang Guru tiang jagi ngayah ring pura penataran gedong ring puri blabatuh mesaut Betara Yang Guru tiang ketekok tuh sepanan ngaturang canang merebuka siapa mendalu itu bawa ketuk mulai tiang ke paon muka kulkas wenten canang dingin bekati coklat warnanya maman be tiang diku maman kulo tiang diku maturan tiang canang ratu Betara Yang Guru tiang maturan canang dingin sekali tiang jagi ngayah ke pura penataran gedong ring puri blabatuh mangde selamat nggih gitu bendingin canangi langsung pilek Betara Yang Guru tiang hatuan tiang ke dokter malu
pesen ini nah mau tumben cuman ngigel boket tuh mulai tiang seret buka tiang kamen nih yang yen mekamen tiang mai uling kelungkung ngabus sepeda motor masuk angin keleneng nih buka tiang kamen nyaluk tiang jaler nyan reke marah mengganti jaler mau sepatu mau jaket mau helm jemak tiang sepeda motor trail KLX 150 warna gadang isi putih bannya menggigi kalau nyilih sedangin rumah starter tiang motor reng pangengalan teket di Puri Belah Batu langsung asukan tiang giginya 16 langsung kecak tinggal ngilut gas tiang uling kelungkung suat push jalan belok tiang leser ada lampu merah labrak jos onyang tiang gasnya bok itu telah gasnya mereren tiang beli gas tuh nyang gas melon nangon tiang bok itu ampere sepeda motor tiang tak 106 dasar mengejar pelai motor tiang telung atak pengklu mau pincar ampere das mau palu aja ampere ini setet tiang motor suat push deket di Gianyar muih lampu liu bok itu ada pasar Mangga 2 itu sepeda motor liu, mobil liu, wah nih kengken, nih sengidang liwat nih bisa lambat nih, ampura nih ke ngabel lambat ide, macet di Gianyar, maju sengidang, ke kanan sengidang, ke kiri sengidang, mundur sengidang, wah kengken caranya nih, polisi mekacakan, polisi liu nih kok, poketan wenten nak ngabel helm menjalan takonin dia, pak, nak hujan nih rame polisi ini pak, ada motor rame macet jalannya, ada tabrakan nih, oh dan nah ada napi nih nah ada rahasia oh rahasia napi pak sepeda motor napi mobil sing tahu men sandijana ada rahasia pak sing tahu menikengke nih pak sing nawang apa benar rahasia mulai sih ada nawang bogadon mau kecos yang blok lewatin tiang macetnya menjalan tiang kutang tiang motor tiang riku menjalan yang mare dasar tindakan aget nak Bali misi kan aget nggih ibi wenten tabrakan cuma yang plak lung batasnya aget lung daripada mati dah puan bendi bypass bertabrakan mekaprot polona mati aget mati daripada hidup sing isi polo bagian aget yang ecen ya liwat yang dasar meter ya ada bis liwat stop yang pak bis mau kemana nih yang mau ke Denpasar liwat Puri Belah Batu ya oh lewat yang rame itu ya ada upacara geng menek pak menek ya seret cek ya negak yang untuk lantang bis ajak dua kan numpang nak pada ngabes sepeda motor tiang sih begitu di samping tiang wenten ibu-ibu muda ngelah panak bayi ini cenik yang gede sampai ada bawa keton bu mau kemana bu mau ke Denpasar oh tiang kar di Belah Batu Puri Belah Batu oh nggih oh nak Bali jalan-jalan pak mau jalan besok seret yang mau jalan besok tiang ngerokok panak naik tidur bayi ini nyit yang rokok nih yang ngerokok tiang doang kelepusan bus jeng bangun panak anaknya nguwe ada raga ngapa bangun panaknya nih bagaimana tungan dia rokoknya tung jeng marah ibu pak di bese ampunan nak mesuang rokok niki panak tiangnya bangun ya maaf bu ampun tungan dia rokok niki bagaimana jadi pangnya nengil panaknya pangnya menep nguwe ada buka kubu baju nih blok amul beliko nih gede nyonyongnya panaknya ngeling nguwe ayo dek mimi nyonyoknya dek jeng senyak menyonyo panak naik ya tiang pesuangan nyonyon ibu itu tiang mekipekan merep ke kanan plak saya tidak mau menoleh yang namanya itu nyonyo karena tiang kang ngayah mereka nengil tiang merep ke kaca mobilnya nah uling kacanya bengenah bayangan bawa itu kini ibu nguwe ayo dek mimi nyonyoknya dek senyak menyonyo jeneng tiang ini resem yuk terus ngeling panaknya gedek bahasa memen aja ancam bu ayo dek mimi nyonyoknya dek nanti kalau ndak mau mimi nyonyoknya tak kasih om yang sebelah loh gitu oh tangkah jangan tuk
ayo dek, mimi nyonyoknya dek, nanti kalau ndak mau mimi nyonyoknya tak kasih om yang sebelah tuh. Terus gitu ibu, kadit yang lewat, kadit ke Sukuwati tuh nya. Pak Bes, dijempuri belah batu Pak Bes. Wah ampun lewat tunyan Pak Dokler niki pun pasar seni Sukawati. Wah tunyan di belah batu hadis sing tuun Pak Dokler. Keke nang tiang tuun tiang nungan tiang kepastian ibu itu nyen bangun nyonyone tiang api nak kecelen. Kayak mangkin tiang sing manyonyo tuh. Agat yang mriki numpang ojek yang mriki meh mare yang menjelek ngeranjing makin ring puri belah batuh kaduh kabinawa lah alah sangling di beten batu sikat di dhuwur misi keramik tiang mau payas cek le tiang payasan dan kini tuh niki kang yang ngon kamen songket niki nggih songket paku jera kuno deno di dianjak ngoten wah ngene rame nih dong gaya berasang kan naik yapin di sing ngon gamelan kayak ini ada upacara ke gamelan ke upah aja gong biang tuh iya jeng ngeplis ke cara apa kata dencang gamelan gue yang kayak gini kan suaranya nggak gue gitu nah kangwang musik mendingin cara anjruk jeneng sih selam manis cara buah manis yapin selam kanyam ibu manis bajang idam apa bajang pujaan hati serta tegirang beli sayang isi juari orang isi hati ada rasa kangen kangen ada rasa rindu ya selesai gelang